selamat panalu lagi Andri Nini tabe kasungu makawan umpu katuluh andrau yena Nini hamen tanuhoy hiputiri layu lansar kuning kesah yena naan hau tulis Nini hawang buku tanuhoy Nini seri rueh ayo kawan umpu Nini kei tanuhoy pakai ngatet andre kawan umpu katuluh. Zaman hanteru kala welum erang kaulun wawe bangaran hiputiri layu lansar kuning waweina mawine itu kawan umpu ampe jari rabutan kawan upu pujang hawa tumpuk amun na intur wine niru apabila ke andrau hampe lulu mate andrau batanir raai saking wine hiputiri ina amun kamalem hampe kirup kaum na wahyah kadino amangan daya na tanir andri wine buat putiri ina nyuruk pe sunah minau teka indralaya lepuh ngawak baju teka dadayan bulu haut ngulah babur kawan upu bujang sikak kawan upu walu wang tumpuk dia berabut hamen anda hiputiri layu lansar kuning hingga laklahiye kakira winai putri ina mehe hamen sunah ninu mehe langa-langa tau ikat nganu pada puang butit sabahadu hamen ngalap hanya jari darangan belalu ekat hi iduk erang kaulut seangaan umak gayuh karapuyen kawan upu lainna hitung upuyena puang aruhat ngerasa wawe mawine daya seaur ngurus rapu itepu hampe angka rasa ulu para demi haut urusan itepu amun hanya haut tapu nekei gandrak niru tau ang nyeka itung sekaan rau kamalek hang hindra andrau hiputiri layu lansar kuningna belalu ngulah sayembara inun sejari tujuan sayembara iru hanya mengenai hiputiri layu lansar kuningna kaingan tilau erang kaulut upu sakaina pidi ni jadarangan saawe naun dahulu jari ngulah cukup nelang sapalik maeh dia cukup nih iruk seakan napidi ko jadi daranganku ea putiri layu lansar kuning ha angkala usuk dami kawan upu karenge kalah ye pada rami herenya dia diri here neu persiapan pakai ngulah cukup saut jari sasaratan wan putiri layu lansar kuning eaunya dia kawan alat wasi taruh rayat wadiuk hingga wahai masam alat sikak pada ngulah kawan wasi pengutak balalu barombongan mawang jumputnya ngantara kawat kayu kaya pakai ngulah cukup paunengan lasi jumput na pada puang pelawit teka tumpuk ekat hi iduk na pada ang igagano umak gayuh ulun puang sadayanya pamen kadarangan hibawe mawine hirup budaya kuno iduk pada inun lawangun seurang na amuna tanir andri kawan upuan lain hampe mahi kalabihat sikap amakala kalawat kawan kata uet kepintaran here nilang amaka lahi putiri pada hamen andri seurang na ekat ialah ratik rawet hangka pitrungkap pespak segar ulmuli amun iya kawan iya zaman ita tiru kawan umpu ya semasam kalah kapihuan berjuang kairu leh mangun hidup mulai kisah sahiputri layu lansar kuning neen kadinong kawan upu bujang sikak walu tulak lepu umak lomba ngulah cukup ngurunien balalu tabureset pada wang kuno kawe wangun amun sesinrah uras luput jari cukup ngiru dia
baru seawe sadiana pidi kuna jaderangan. Tulak hi putri layu lansar kuning. Tulak hanya nanang nunung ke kopiki. Laku hanya na ubah wujud parwaan nina. Hampan jari erang ka ulun matuk sahaut nini. Kakau pikir awat no aku nak dia putri layu lansar kuning. Hui, inon maka tak aku ngawat ngerawah hanyo pada tuntik ke kau pikir. Karawah nungulah aku nak jari nini. Urwawa rohaut ngariput kudit daging ngarusut. Kekala ulun matuk mana laku buat putri layu lansar kuning. Hayu tak tu'u awat ke kau pikir pada balalu. Jari hanyu ulun matu kudit ngarusut urwawa ngariput awat ke kau pikir. Pada palus berubah wujud putri layu lansar kuning jari erang ka ulun wawe matu Udihe tulak hi putri layu lansar kuning ngapung kakau kamisi. Nelang pada kakau kamisi ina ganyah mua. Rama uwa ni pada. Kakau kamisi. Awat hanyonya reket kawan wa norihang ulo kuna malan jari uwat. Putri layu lansar kuning. Aku ireket mawulunu jari uwan mahilak makasak baralu ngulurupir kawan wa kamisi nenuju ulu wat putiri layu lansar kuning balalu nu mawangau mahilak makasak ulu balalu tunung ni lagi ke kau pitaruk nelang pada ganyah gep wa ke kau pitaruk ke kau pitaruk awat hanya ngolah wa nuri jari mute hahayu. Aku ireket ngapusik mateno nampat jari mute wat ke kopi taruk angkala usuk kawan umpu api buel budas mute putiri layu lansar kuning numa budas kawi kawan dedeh mute matan. Udia tulak lagi hanya ngapung wakai kasilan laku aku hanyok jari tungkeh wat putiri balalu jari kakau kasilan ronen tungkeh putiri layu lansar kuning. Inun kuno putiri layu lansar kuning lah. Sekira-kira nampai sukup ganap putungan kona ialah metu nini putulak hanya ngapung tangguk. Tangguk tudi nu hapungong kuna nampan jari bungkukku. Hahayu tangguk pada malalu jari putiri layu lansar kuning na matu wawe bungkuk nelak uat jajai erang ke ulu-ulu tengak daging ngarusut urwawa rupada ngariput mute mehina wa pitaruk nelak belum mahayok nganya takia nising tuke tulak hanya ngapuk mau neng kawan ulun ganyah rami ngulah jokor buka kicir tekia nantuk waruyat nelang hadiuk ni pada ni pubaka kaluk panok aneh kuno ni aku naman suba herero sawe sekira-kira buju-buju naan para saat paahi pilelo hang penah kasibuk aruh herero iru himat saate ni rumah daya puak ikat utama kepentingan erai pasti iru sepaling patut na insing baleborean daya baleborean na puak seikat daya sebatas muntik ngamen wine segah nubu patut daya parwaan ru makalalawah insing tu buta ukubas sapaling penting ru sinta kasih ahilelu daya iru pangsagar wawai sampai maut nang pisah kuat putiri tekalawit numa budas
Iya tampek murketak tega oneng kawan ulun umak lomba mulah jukuk. Buang lawah bumagin rupak hinini nak pada mapena here seganya rami rarereo mulah jukuk saawe pada hulu luput. Inun ulah nunini tibayina tunti erang ka ulun upu di antara kawan ulun ramana. Awat nu umpu karawah nu ngupah ruyat. Aku nak awek bataruh. Pude aku nak kakan tetuu waruyat kuna. Eyaw nini. Ina. Ari aku puang aruhan budas urusan upahan dan ini. Kami nak ganyah tanik mulah jukuk. Kia nulaku karawah relaitnya. Eyaw upuina. Erang ikat ngilar, erang pitos main ini. Hanya jelmaan wat putiri layu lansar kuning nalian. Bujur sahanyu pahakut umpu ngarawah nini nak tunti nini lu lagi. Sampai aku suna aruhan nyangai lagi upena. Tuk galis gawi ini pada ngurus nampek wadiuk nina. Makayu. Butulak beidar ini na pada nuju selain. Nelang belum nomet hanya kira-kira kena lengan tumet nih kawan umpu. Layu lansar kuning awe sayaru, layu lansar kuning awe siati. Awat no umpu karawah no ngupah ruyan kuna. Aku napa weng betaruh iwe ku naganya kekan tetu waruyatnya. Ada tibainan ini takut hanya tunrung dia menyari hanya ada ngulang mau budas sangai salain pada lagi balalu tulak pada ini nih nak nonong sekawan lain lagi lu sameh kalarunian sambil kujuk-kujuk tekia belum nomet hanya layu lansar kuning awe sayaru layu lansar kuning awe sayati lagi hanya onong upu mulah jukung sisa nih lagi same hanya laku karawah pada pupala pada same ngantuk pengaruhan nak jadi singkat kisah nih katulu here hangiru mahi suna isa searuhan malan alasan hanya wasit hina-hina beidar tuh. Jadi tiap udi laku ngarawah numpah wak ruyan runien hanya numet kalama upu pertama ulah jukuk sanapan alun ni kala tumet runien dengan usil layu lansar kuning awe sayaru layu lansar kuning awe sayati. Ras mahi aruhan walalu mudi hanya malebu ini mahi isa herena peduli dengan orang lain demi ganya ngurus ngatur kesibukan mengatur kia keraja sedang hanya sampai tumpuk belalu penalu hanya andri hidup ini antunu umpu sehidup na padaang ikarasa gayuh ulut hanyalah sibuk nebuk gandrak nih katewot balansai duit dengan tebuk hidup melalu mamai ini runien mawang lewu hidup dia kerennya dengan tebuk hidup mana hidup tapi tetap sambil ngatebuk udah ya hanya pada emah kadinu erang kulut mau emah tuh mata aku sering mamai lewu inun habar nun ini sering hawi ganta malewu nanti itu umpu daya aku nak keringnya dengan ketebok melalui tari awat nih bung ketebung balansai duit tetap sepada ketebuk umat hidup nanoma aku mau katariye hindra
menghadapan adanya. Aku tarie nak pada daya hamen laku karawah ngupah ya. Daya aku nak kakat tatu nanam. Udah mahi bejetak taruh pakai ngubuk. Iya ini lagi sambil menyuk pakai kinki wa ruyat insingan mahi hidup mendah anak di hadapan hidup. Ari ampun maaf nanya. Wah aruhan budas sampah ruyat nyeri hanyu. Dino aji napas tangan di pangkuaruhan ti keganrang nak. Rami tembungan gunaganya ni tuwi itu. Ino ya nini tarung tu sapang hanyu aruhat ngarawah nini nak. Nanti nini madikan putiri kayu lansar kuning ni. Iya ini nih dasar pangku aruhan budas, jawab hidup. Ari amun sakaye umpo paramisi aku makaye. Amun tek puang hanyu aruhat pudas pada ngupah wa ruyat. Balalu ngurus babungkat ini nih baitulah. Ada hinang hanyu tulak nih. Maina aku ngarawah hanyu ngubuk wa ruyat muri. Putar ye hidup. Sabujur nih aku kalapas tebungan gandrang guna udah daya aku bupilelu kaninong hanyu ini kan wa ruyat nyiri ahi no hampir semudi buang uta aire ayo aku ipangki erang pitos maka sayuk pada saurusan nebu malah ngotik taruh hidup ngarawah ngubuk wa ruyat buat ini. Iya terima kasih umpu haut pepire rama aku laku karawah kawan ulut ngubuk ruyat guna maisi isap iris aruhan. Aku hindra lagi ngantuh terima kasih hante ngayu untuk hau ngarawah aku ngupah waruyat hak hidup pada ama kemalu nini haut salayak nih sabujur nih pakap manusia na pangarawah bisa lagi tahu karawah maaf pada nini pada runien aku na hampir sekian aneh aruhat pada aku runien udah ku tak haut wa ruyat sabujur nih aku nahi putih layu lansar aku iwadik jari nini na gaya aku hamen muji ninong kasetia ninong saawe sang ate ninaan sinta lelu andri perhatian ngadap aku puak daya ikat ninong wine ninong rupa semata daya perasaan bilelu nadap sesameh manusia ya wat putri layu hampir sepada langa peleh hidup nadap putri layu lansar daya hanyu haut lulus mitah ujian nyena itati aku hamen hanyu awat narine aku ingin cari derangan balalu hiputiri layu lansar kuning ubah wujud hanya belum kawan kakau bikin wa komisi nen wa ditaruh wakai kasilan nen lubaya tangguk nen mulek maupun masing-masing puang lawah udie belalu mindri erang ka ulun bawe mawine mulus malansai sega warung bumaharuk menghadapan hidup hanya puang lait nyairuhi putiri layu lansar kuning wawe paling mawine hawang tumpu belalu palus tariah hidup gaya tarik puang lawah belalu itut ulun ngabar hiduk nanen buka na adu andri putiri layu lansar kuning
hanu mas emah kawan upuat pada selagi abut mulah jukuk nen hawi hereng ngapuk hiputiri layu lansar kuning boleh hereng nyampai keberatan inun kemaka puak kumpu pada haut uyuh-uyuh mulai jukuk tuuni bubar urusan hajari lewa wei rebutan hereru tuuni pohot kein adu andri ululai daya inun sahaja medisi hidup nyadak sayang bara sebelah lagi huan luput balalu bubar kawan upuan naneke misik ate herepen ane sasa da inun sepuak sunah pada ipangki irang pitos ngupah wak loyan mahinini ari kawan jari tanu inun sa tak utak kemalam tingkat tanu bahwa ada budas takam daya utama kepentingan takam sampai puak ngerasa urut hangawari takam apalagi pada laku karawang dan takam badanaan kemampuan karawang ada takam yang impor tujuan takam persoalan ma Allah Ta'ala panante Tuhan ya ari luput nanohoy nini bola lo nini ngantuh salamat manre makawan umpu katuluh daya udi nyanrenget tanuhoy semoga takam panalau lagi hang tanuhoy takam berikut nih bayahi nini tarima